Nginibingelele lonke emakhaya, nginibingelele eNingizimu Afrika, ngibingelele nje kwizifundazwe ezikhona-ke kulona-ke lelizwe-ke. Lobingelela-ke uJames Sazinganza kwethu namazi ubona phansi kamkhize Umzimba Kanye kwaqonda uxoxa idiqa. La ngihleli khona-ke ngihleli kuyona-ke DM Sakazi TV. Okuyona-ke i-channel-ke engizonithulela yona namhlanje nginicelayo ukuba-ke niyilandele bese niya-subscribe ngoba-ke izinto esizonilethela zona izinto ezingasifani nezinto esenizijwayele nasibona nasobe khona sakha umuntu simakha simkhulise siphinde-ke simlaphe ngokomphefumulo siphinde simlaphe ngokomzimba. Siyazi ukuthi-ke sophinde sinilethele nabantu abazonifundisa ngezinto ezahlukene siphinde futhi sinikeze ithuba lokuthi nikwazi ukuthi ni-interact nathi la sobe khona-ke sidinga ukwazi ukuthi iyiphi indlela nina enifuna noma enibona ukuthi singaqhuba ngayo uhlelo ezokwazi ukuthi la ningakaze nithole khona ithuba lokuthi niveze izimvo zenu nikwazi ukulithola. Siyatholakala kuyona-ke le channel ku-YouTube. Siyacela ukuthi-ke unxa bonke abantu ophilisana nabo noma ngabe-ke umuntu ongaphili nayo kodwa-ke nje umsendele umtshele ukuthi akasubscribe ngaphansi-ke kwayo-ke uhlelo lethu-ke leli-ke elitholakala ngaphansi kwayo-ke iDM Sakazi TV. Kuningi esizoniphathela kona, sizophinde sihambele namaqhawe siphinde-ke futhi sibonakale nasemcimbini siphinde sibabize futhi bazivakashele sizohlala nabo senze okuhle. Okwakho ukusubscribe kuyona i-channel DM Sakazi TV bese-ke siyakwazi ukuthi-ke sibe mnandi sibe kande sonke. Ngiyabonga kakhulu nisazokwenza. uNkulunkulu anibusise emakhaya.